Rasi atomna kanyauni olap osuban nesi echopere aboliaso nuka FUFA Regional League nuda ikoparete itimuntoma adoketait naka FUFA Big League. Jacob Okanya ngesi era etutuoron lo edarak igolon ko timu kalo Tubur United FC. Ijai uta akapanakini abulia Regional League negeuni ne mukaga osabiti non jasi sak soma ke jok jangaren ke di goloni yare doda womit bunlolo asom season no e jok kapa season ja kota to kerata ayata kina lo stengaren Etutuoron lo Otuboi Town Council Select FC Dennis Olobo ngesi abala ebe timu ke nesi aponiitelekarai narai apoto isap opalutu ai tutuoro kwape abu etimu ipikora ai wadi kaun kanuka Regional League abola tisapo jo kwenye ikasapa mamara fit mamsi training ato joko kwesi training ato kwenye so agar ni breaking also ne akuro kina se registration la Regional League apoti sapi breaking ata mamsa pote gwe kisisa po camp requesting ata se pre-friendly lo sec kwenye apotulwa puno limto ba mametabole yako camp they will get back to us kwenye kopana da tubuna bongu ni jai so adombe mamsi ready double mamsi period disappointing akose parenting kwesi de mamsi pera bola ke kwesi so anadosis sa chamuna bola ke kweso ponango apankin sa na gene Regional League apaza fixa na suru ejauno weekend la pelo na mukaga betsa bola ke rodingo barangi chidungo sembe de field am ko se bil na tase ka so ko sa nga sa advantage ngina okidi ta taka no pera na wi aboliasonu kesi apoto engeta kinos igoloni yare kanuka enoti inomi Tubur FC Otuboi Town Council Select FC Kanuka TV East Habat Paul Eyoku Ore ya bangorore, dande ipu itu ngale dia.